predstavnik poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara, narodna poslanica Emeše Uri. Izvolite. Poštovana potpredsednice, poštovani potpredsednici, poštovani ministre, poštovani saradnici ministarstva, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Savez vojvođanskih Mađara je nakon analize Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je stava da je Predlog zakona dobro osmišljen, da je iskorak nabolje, da su ispravljene neke greške, naročito u pravcu nepravilnosti koje se odnosilo na diskriminaciju žene poljoprivrednica, na koje smo mi iz Saveza vojvođanskih Mađara nekoliko puta ukazali, i te ćemo u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Ustav Republike Srbije kaže da pravo na slobodu odlučivanja o rađanju, prava deteta, prava i dužnosti roditelja, posebna zaštita porodice, majke, samohranog roditelja i deteta, kao i socijalna zaštita građana i porodice je stvar koja je vrlo bitna za Republiku Srbiju. Zatim, treba imati u vidu da postoje i prava i dužnosti roditelja i zbog toga je potrebna sva pomoć da bi se deca u jednoj porodici podigli na pravi način, sa pravom podrškom i od strane same porodice i od samog društva. Razlozi zbog kojeg je potrebno naglasiti došlo do izmena nekih stavki iz prethodnog zakona su proizašle iz analize te primene zakona, odnosno prakse, i nakon nekih odluka Ustavnog suda, sad prvenstveno mislim na diskriminaciju poljoprivrednica, porodilja, koje su morale da ostvaruju duže vremenski period uplaćivanja poreza da bi imali pravo na iste uslove za vreme porodiljskog odsustva. Vrlo je bitno da su kod usaglašavanja ovih izmena i dopuna zakona razmatrani su i predlozi i sugestije građana i udruženja. Mislim da je to vrlo bitno da se čuje glas udruženja gde se skupljaju roditelji sa nekim posebnim potrebama, sa nekim posebnim viđenjima nekih problema. Vrlo je bitno da je minimalna zarada merilo, odnosno ispod kojeg ne može da bude za vreme porodiljskog odsustva do navršenja 3. meseca deteta dohodak koji ta žena ostvaruje. Ono što je bitno da je Vlada proaktivno i Ministarstvo proaktivno pokušava da utiče na demografski trend kod nas, kao što je i sam ministar malopre rekao. Znači, ovo nije novina, nismo izuzeci. Nažalost, cela Evropa se bori sa istim problemom, samo je stvar negde i mogućnosti i razmišljanja, odnosno inicijative i kreativnosti koliko koja država uspeva ili se koliko trudi da negde sanira ovaj problem. Nije nebitno i treba da negde dođe svima nama u vidokrug koliko je potrebno sredstava za realizaciju ovih promena u zakonu. To je negde oko 65 milijardi dinara na godišnjem nivou za ovu godinu predviđeno, odnosno da pretvorimo u razumljivu cifru 55 miliona evra. To nije mala svota, možda sam zaokružila, možda nije tačno u dinar, ali bitno je da se shvati da to nisu mala sredstva koja su predviđena da se nešto pozitivno pokrene u pravcu nataliteta. Ono što je bitno, što su i moji prethodnici, kolege govornici već istakli, da
su neke greške iz prethodnog zakona ispravljene. Znači, ja ponovo naglašavam, što je za nas iz Saveza vojvođanskih Mađara izuzetno bitno, to su žene poljoprivrednice, zatim žene koje imaju veće prihode i da one ne bi bile u nekoj nezavidnoj situaciji da li će se odlučiti za dete ili za novac. Kod njih je mogućnost, odnosno omogućava zakon da najveći, odnosno da 5 prosečnih plata bude uzet u obzir u ovakvim situacijama. Ono što je još dodatno bitno, to je dečiji dodatak koji isto pomaže roditeljima da neposredno brinu o detetu, odnosno da svakog meseca dobiju još neki podsticaj i pomoć u odgajanju dece. Jednoroditeljske porodice su isto prepoznate i negde su u povoljnijem položaju nego što su bili u nekom prethodnom periodu. Ono što je, nažalost, veliki problem, a to je da rađanje dece je daleko ispod prostog obnavljanja stanovništva, što je slučaj i kod drugih razvijenih zemalja u okolini. Međutim, kao što je malopre ministar rekao, vrlo je alarmantno, jer praktično to nije samo prosto smanjivanje broja stanovnika, nego prvenstveno, odnosno najveći efekat se vidi u tome da se smanjuje broj žena, fertilnih žena, znači mladih žena koje bi eventualno mogle da rađaju. Meni je jako žao da na današnjoj sednici nema mladih koleginica koje imamo u izuzetno velikom broju u ovom sazivu, koje bi trebalo, i ja ih pozivam, evo nisu tu, ali će, nadam se, kolege preneti, da možda bi trebalo napraviti inicijativu ispred Ženske parlamentarne mreže, da se napravi otvorena vrata, kako ćemo god da zovemo taj neki skup, gde možemo svi otvoreno pričati o ovom problemu. Ja se ne osećam adekvatnom da pričam iz stava mladih žena. Ja sam ostvarena kao majka, koliko toliko u karijeri, imala sam pomoć i svojih roditelja i roditelja od muževljeve strane, ali mislim da treba da poslušamo mlade žene, šta je po njima problem osnovni, da budemo otvoreni, da slušamo ono sa čime se oni suočavaju. Kad gledate sa muške strane, onda je vrlo lako se pokrene etiketiranje mladih ambicioznih žena, eto one ganjaju karijeru, neće decu, čak se nekad etiketiraju da su nemoralne, neetične, da nisu svesne svog nacionalnog identiteta. Verujte da nije to i da je to pogrešno razmišljanje. Zbog toga smatram da o ovom problemu prvenstveno treba da pričaju mlade žene. Čak ni ja, ni žene mojih godina, a naročito, ja se izvinjavam kolegama, ali ne muškarci. Znači, treba da slušamo žene, koji su naši problemi, koji su njihovi problemi i zašto se one odlučuju da će sačekati sa rađanjem deteta. Znači, trebalo bi možda napraviti strategiju o povećanju nataliteta. Grubo zvuči, ali bi bilo potrebno da se napravi neki plan za ne godinu dana, ne za 2 godine, za 10 godina i onda ćemo možda imati neke efekte. Ja se dalje ne bi gledala, ne bi analizirala sam predlog zakona, nego bi opet neke cifre. Rekli ste nisu pare motivacija, ali verovatno jesu. Za prvo dete se dobija novčana pomoć jednokratna, trenutno je to nekih 102.000 dinara. Značajna je suma, verujte. Za drugo dete se dobija 240
trenutno 246.754 dinara na 2 godine. To je nekih 10.280 dinara mesečno u tih 2 godine. Za treće dete se dobija 1.480.000 dinara podeljeno na 120 jednakih mesečnih rata, znači mesečno 12.337 dinara. Za četvrto dete 2.220.000 dinara na 120 meseci, znači 18, sam ja nešto pogrešila u podeli, uglavnom na 10 godina žena koja ima 4 dece u jednom periodu može da dobije mesečno oko 30.000 dinara, možda čak i više. Ono što je bitno, znači porodica sa 4 dece od države dobija pomoć negde oko 4 miliona dinara. To je 35.000 evra za 10 godina. To nisu male pare. Ja ne kažem da žene treba da prave biznis od toga, ali možda bi trebalo razmišljati o tome da postoji zanimanje, profesija majka i da ona bude nagrađena platom. Možda bi to bila motivacija. Ako analiziramo zašto žene ne rađaju, ja sam anketirala mlade devojke, žene, koleginice moje ćerke koja je pri kraju fakulteta, šta je to što je za i šta je to što ih sprečava da rađaju. Prvi osnovni problem, nedostatak partnera. I tu dolaze muškarci. Gde su? Zašto se oni aktivnije ne bore da osnuju porodice? Nisu uvek žene krive. Zatim, veliki broj mladih devojaka, žena, ipak želi prvo da završi svoje studije, školovanja, usavršavanja, pa tek onda da budu roditelji. Razumljivo. Iz moje gledišta kao roditelj apsolutno podržavam svoju ćerku u tome. Zatim, vrlo realno gledaju da barem jedan od njih ima stalni posao. A znate da dugo godina unazad stalni posao je misaona kategorija. Znači, možete dobiti posao, pa vas ucenjuju, pa vas proveravaju, pa ponovo proveravaju i vi nikada dođete do toga da se osećate sigurnim i da zasnujete porodicu na pravi način i da se ostvarite kao majka. Mnogi čekaju svoje roditelje da budu blizu penzije, jer onda mogu da računaju na njih. Naročito je to aktuelno u velikim gradovima. Znači, ako je nečiji roditelj iz malog mesta, ne mogu svaki čas doći da pričuvaju dete, da pomognu. Znači, ta mlada porodica mora da sačeka da roditelji malo budu stariji, onda da li su sposobni da pomažu, ali, nažalost, veća je šansa tako. I ima i onih koji, bez obzira na sve ove probleme, ipak su se prihvatili da budu roditelji i bore se sa svim tim problemima, sa svim nedaćama, koliko toliko uspešno, manje više. Šta je ono što razlikuje ženu i muškarca kada se razmišlja o deci? Za ženu je bitno da ima, čak ako je potrebno, i manji broj dece, ali da im da punu sigurnost, puno pažnje, jer njeno ulaganje u rađanje je mnogo konkretnije, mnogo opasnije, znači ona može čak da izgubi svoj život za vreme trudnoće ili rađanja. Dok muškarci imaju mnogo prostije instinkt što se ove stvari tiče, a to je da prenesu svoj genetski kod. Znači, njima je u interesu da imaju više dece. Samo gde su sad? Zatim, ako gledate sa strane
samosvesti o trenutnoj situaciji sveta, prenaseljenost, zatim ekološki momenti. Nekad je i to blokada da li je dobro da imam 5, 6, 7 dece ako je zemlja prenaseljena. Jeste da nije naša država i naša zemlja. I ono što je interesantno, što ste svi primetili, da porodice sa nižim obrazovanjem ranije imaju dece i imaju više dece. Koja je bila logika ranije porodica? Zašto su rađale ranije više dece, proste porodice? Zašto danas manje? Ranije se razmišljalo, rodiću, imaću više dece, jedno za vojsku, za otadžbinu, jedno za popa, ako je neko još pametnije dete, možda će biti nastavnik, lekar. Što se tiče devojčica, jedna će biti monahinja, druga će biti zanatlija, kuvarica, krojačica, a ona što je brižna, ta će biti blizu mene da me neguje kad ostarim. Nije bilo penzionog fonda, porodice, društvo je tako razmišljalo, sebe je obezbeđivalo. Nemojte sve prebaciti uvek na ženu, žena je kriva, nije etična, danas ne razmišlja. Ranije se tako razmišljalo jer je sebe osigurala na taj način. Danas drugačije razmišljamo, danas praktično sav taj teret koji sam malo pre nabrajala, da bude i vojnik, i lekar, i pop, i nastavnik, i monahinja, i krojačica, i da brine o nama padne na 1, 2 dete. Teško breme za to dete. Znači, treba da brine, treba da napreduje i da ima svoju karijeru, a da neguje i svoje roditelje. Postoje, međutim, neki potencijali. Ako razmišljamo, i mnoge devojke su to i izrekle same, znači čekaju da njihovi roditelji dođu u penziju i da onda pričuvaju decu. Možda bi država trebala u tom pravcu da razmišlja, Vlada da razmišlja u tom pravcu, ministarstvo. Možda bi trebalo omogućiti roditeljima mladog bračnog para koji će imati decu, da i oni učestvuju, da i oni mogu da biraju ili da majka može da bira ako želi da se vrati na posao koji njoj možda osigura veću platu za njenu porodicu, napredovanje, karijeru, a da njeni roditelji ili neko od njenih roditelja uzme porodiljsko odsustvo. Znači, bake i deke da budu priznati kao nosioci porodiljskog odsustva i na taj način smo rešili problem i ko će pričuvati dete i ko će ga odgajati i kako će ga odgajati, a istovremeno majke mogu da nastave neki svoj život koji im je takođe bitan. Zatim, mlade žene bi trebalo da imaju prednost pri zapošljavanju, a ne da poslodavac gleda, aha, ti si mlada, neudata ili tek udata, ti ćeš se sigurno, ti ćeš biti trudna za nekoliko meseci, bit ćeš na trudničkom bolovanju, pa ćeš biti na porodiljskom bolovanju, nisi poželjna radna snaga. Tu bi trebalo videti koji su potencijali, kako može da se negde zainteresuje neki od poslodavaca da ipak mlade žene imaju prednost. I na taj način smo opet njih stimulisali. Znači, ima posao, ima mogućnosti da razmišlja o potomstvu. Druga bitna stvar, da se na kraju završetka porodiljskog odsustva mogu da se vrate na svoj posao, makar sa delimičnim radnim vremenom. I to je nešto. Zatim, druge socijalne mere, produžen boravak u školama, veći broj obdaništa, zabavišta, sve to što može da država osigura, društvo da osigura za ženu. Što se tiče boravka u školama, puno smo pričali o tome da imamo malo dece, da odjednom broj nastavnika je u višku. Možda bismo tu mogli da iskoristimo njih, znači da se u školama za vreme tog boravka završe domaći zadaci i manje se opterete majke. Školski obrok, jedna šolja mleka i jedno kuvano jelo za svako dete, verujte, i to je velika pomoć, vrlo praktična. Povoljne ekskurzije, letovanja.
i to naročito za porodice sa više dece. Za kraj, ovaj predlog je pozitivan i SVM će u danu za glasanje podržati ovaj zakon, s tim da opet želimo da iniciramo društveni dijalog o tome, da uvučemo negde što više broj ljudi da kažu svoje mišljenje, da budu kreativni i da zajedno iznađemo bolje rešenje. Hvala. Zahvaljujem.